पाउसेद यमपम ओइब मर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरी कांग्रेस के मरी पोइखिव गायखांगम साउकुलुबगिदमक्ता मियोय कुंथ्रा का दारुक बीजेपी दगी तांथोखरे 54 नुंगबा केंद्र की वना नुंगबा बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन दगी मियोय कुंथ्रा का दारुक सही दारुक तांथोखरे मियोय कुंथ्रा का दारुक तांथोखिबकी मरमदे पार्टी असिगे आर्टिकल 25 क्लोज बी वायोलेट तौदुना केंद्र असिगे कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट अमोयना तरागनि थोइसुबान मणिपुर स्टेट असेंबली इलेक्शन द मिकल थेंगना के गायखांगम साउकुलुबगिदमक एंटी पार्टी एक्टिविटीज तौई है मरामदा मियोइसिंग पार्टी असदगी सही तरुक तांथोकपनि हायरे वाफम बीजेपी तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट एम डेनियल जनरल सेक्रेटरी जोशुआ दांगमई प्रेसिडेंट बीजेपी नुंगबा मंडल माकुफुम रोंगमई अमदी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी नुंगबा मंडल ओरिबा एन टुवान को रोंगमई सही तौदुना थादोरप जेरोल अमना खंगलकपनि हायरे अतोप पाउ अमदना कांगचुप माखोम विलेज द लाइनुंगदगी लेपतना मई चाखलकलिफम मफम अदो ngasi SDO Kangsup Galjang ki timna yengsinkhre yamna ngakba thodokam oina Kangpokpi district ki manung chanba Kangsup Makhom village ta lainungdagi leptana mai chakhalakhiba mapam ado ngasi SDO Kangsup Galjang ki thoporiba ti ofenron lusingpa tim amra chatuna sport inquiry tawkhre SDO Kangsup Galjang na lusingpa tim na mapam ado hakthengna yengsinkhiba adu da village safe village authority amadi khulgi na singsu loinakhe लाइनुंगदगी मई चाखलकलिबा मफम बदु लाफुगी फार्म अमदनी मफम बदु कांगपोकपि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी किलोमीटर 25 लापी अदुगा कांगसु माखोम विलेज दगी ना किलोमीटर अनि चलगा लैबा मफम ने आरे लाइनुंगदगी मई चाखलकलिबा लाफु फार्म असे थांगविलान नाइसेल अमसुंग दाउलाम थाउथांग कौबा मियोय अनिगिने थांगविलान की फार्म ना एकर अमरम पाकसावी अदुगा दाउलाम की फार्म ना एकर तरुकलम पाकसावी आरे एसडीओ की टीम अदुना मफम अदु योपदा नोंसित नोक्सा बंगान मरम ओरगा चाखलकलिबा मई अदु निंथिना उबा फंगदबदगी खुंजासना अकंग बल्ला खरा हापसिनबदा मई औरपै यहनके मई जाकबगी थवंग अदु यंगसिलबा मतुंग एसडीओ कांगचुप गेलजांग की रोबिंद्रना हाय लफु फार्म की तोंगान तोंगान ब मफम द मई चापै थोंग असिना मरम ओरगा फार्म मसे की पाक चौरब सरुक खरा अमागता यावरे स्पॉट इंक्वायरी रिपोर्ट असी एयर अथॉरिटी थारगने मसो अदोबद लखत याब थबकसिंग लखलगने थावंग से मतंग मणिपुर लेखातसु नॉलेज लेरे मरमदन मफम अदुगी खुलमिसिनि मिपाइबा पौपिगनो हाइके फार्म मफु अमोरिबा दौलाम तौथांग हाय लैनुंगदगी लेपतन बैचाकपा असिन मरम ओरगा माकी लफु पंबी क्या मांग ताखरे हाउगिव सही तरुक तरेट रोम असिदा माकी फार्म असिदा लफु पंबी लेसिंग होमबम थाके फार्म असिदगी सही दलुपा लाख होमरम ताले अदुबा हौजिक मैचाकपा असिना मरम ओरगा मागता थोकले लैंगाकी मैकेदगी कमेंसेशन चिंगबा पीबा याबा मतेंग पीबियो हाइके चाइरगसिदा ngarang Manipur leka ki trade commerce and industry department ki geologist team amasuma fam adu laktoni yengsankre ONGC amadi geological survey of India ki team amasung ngarang laktoni yengsan ki balaikhre mahoina mafam adu ki sample siglauton lab ta test tawna ba pokre haire ngasi dagi huna yausang sports meet park sana lekai lekai ta pangthok ba hokre thabal jong ba jawna miam ki thorom sim pangthok pada lenga ki ayaba hana lawgadabani disi Tamtirava COVID-19 laisana maram oituna sahi ani pangthok tana lakiba yausang sportsman ngasi Manipur ki tongan pamafung kaya da pangthok pa hauna gre loinana thabal chongbu yawna miyam ki thorom sim pangthok patarabade lenga ki ava hana lawgadabani an Impal West district magistrate ke thawuriva ki S Prem Kumar ki cherola manap khangalagle yausang sports meet outdoor ki thorom mam oina ngasi ayu angan badagi hauna senglaba kakla laifam lendagi tongan ba lekai ki club chingna chaina bangamtana maira lawba laknake Ayuagan badagi hauna tongan ba lekai dagi alna nafi akan kyada kangla dagi mera lagduna yausang sports meet outdokle habigi tours paidana pause lamden chenage matong masa kangna thabak tokiba Dr. Humfuda MSB exemplary service award fikre Indian Medical Association IMA Manipur State Branch na sinduna ngasi lambel pada leiba IMA ki holder Enwin Spring Cat Together tharompang thopaka loinana COVID-19 की मतलब दा थवाई खुबाक दा हापतना मियाम की अनालयन की थबक तौबदा लैखित्रबा डॉक्टर नर्सिंग बनिंग सिंह बकलोइना मथौदा पुंगलिंग चंगबा डॉक्टर होमफुदा IMA MSP exemplary service award पिथुन इकाई खुमनाखरे ngasi ki darum aduga marik leina intan American Association Manipur State Branch ki president Jogendra Sorokhaibum phongdoki pada COVID-19 pandemic matamda miyamna jumdagi mapan thobu phawba kinaraba matam maduda Doctor, nurse, amadi medical staff singna akiba punhutung oina rumlaga mangjin thana jong thoktuna COVID na araba miyam ki damakta ana laing ki thabak tawki badu yamna sing thani ngai oi medical ground ta thabak tawjiri ba singbu miyamna sagot pi bamso morally support tawu mathau tai aina mana makata na haike city police station ki lamkhai sokna jum sajilapra haibagi singna ba leire
Manipur ki konung oriba Imphal Sahar mayol maktada leiriba City Police Station amadi Traffic Police ki oina matam kayagi mamangdagi khaktu leiriba lamkhai manungta niyam lana yam sajalpra haibagi singnaba leire aina farza section kayadagi pause asida phongdorakle farza section kayadagi pause asida phongdorakpagi matunginadi tha amarom ki mamangdagi hauna City Police Station abadi Traffic Police ki lamgi saruk soknanan Manipuri amana makhoi gi Patalen ki lamni aiduna check ki jum chabagi thabak hauji khongjin jangna jangchelakle Madra House Sari Jumasi Manipur Langa Kimari Lenaba Authority Kimake City Police Station Abadi Traffic Police ki when Ladiba Lamgi Saruk Suklaga Sabra Abdu Kangdo Matau Natagana City Police Station Abadi Traffic Police Station ki when Ladiba Lamgi Sarukara Manipur Langa Nan Manipuri Amada Zonto Kraba Habiduso Levamiam the Mix and a Kangan Pamtogi Aire Like it rubber BDF Frame Kumargi Luina Bitalupa Lak Ani Tengbang Senpam Kusinagre Thawan District Police ki SP Jogesandra Officer IPS ki Makada Thawan District BDF Welfare Association ki executive member singa Loinana District Police Headquarter ki Inspector Reserve Officer Kaisam Prem Kumar Mangak Amasong KSRPS Hemba Singaga Loinana Haukibo February Taraga Marida Masagyana wa amadagi manung atam chan lekiraba CDO unit Thawal Wangbal Force deploy toramba BDF person in thousand basanta sing BDF number 1646 apokpa N Amuba Singh Laifam Kangabo Kulapam Legai Dagi Laga ki memda satun phang lai ki dabada awa phong dokre maka tarakba atopa pau amadana samajwadi ki MLA amamaina sakre UP ki minister oriba yogi po usit thawidawa utna joge ki saktam yakba posarama paidonam yam chona chaliba lambida thorok tanbai thana daba honaruba samajwadi party ki MLA am poster mai thaba aduda masa jauna mai chakton aruba phibam dalai kanagre Samajwadi ki MLA asina sathagi ba thong asibu aina tawbuna aina fange mina tawbuna mina fange iso leibani mi fataba sing section nasa hanjilaga fan gani mi gi fataba tawgunu aina farza section kya dagi social media ki khutangda phongtong narakle jawson kumai ka mari lena da jai fa paujel piragle saya sigi jawson kumai ka mari lena dalam damasi ki masak nairaba miyoi kana jai fa paujel piragle kumai asina lakpada Manipur governor la ganesan hana ki minister rongtom perena bade Nauria Fakang Lapa Kendragi, MLA Kevi, Yonam Yukana Jai proposal Piragle. Nagalamorum the Publicity Awareness Program Satabahugre. Resident Outreach Bureau Infal Ministry of Information and Broadcasting, Government of India Gimakada, MS Kaleidoscopic Artists Association, Sagolban Maistam, Nongton Balikai Impanasino Natamelong District Manung Chanaliba. Tongan-tongan pemufum angarata sekitara mangata gitara gamapan pawa leptra COVID-19 vaccination amadi azadi ka Amrit Mahotsa EBSB gi matang the publicity awareness program leptra pang thoragli aire aribeda content sing asigi marwai pau khara asiba pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang beri punama patha ka sari channel lesna tum ta kanarabadi subscribe to bitribasana subscribe to birum loinana like and share to sukawi gudup namapo amakhana thakasari